Bismillahi velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kıymetli misafirler, özellikle Kürtçe bilmeyenlerin affına sığınarak, onlardan özür dileyerek kendi ana dilimde, kendi dilimde sunumumu yapmak istiyorum. Belki kendisi Kürt olup ama Kürtçe konuşulanları anlamayan insanlarımız da var içimizde. Ama dünden beri sunumların neredeyse tamamı Türkçe yapıldı. Belki benimki ikinci Türkçe sunum olacak. O yüzden müsaadenizle. Geri kuşku bira jidduhu hatta neha em bank bi Türkiye dikin, bi zamanı Türkiye dikin, çima gelu? Em komxabata meseleye Kürt li dar dixin, li em bi Türkiye de axivin, çima gelu? Çima? Jilev ku desthilatdarê me îro li ser navê gelê Tirka vê nehaqiyê li me dikin û em dixwazin ev nehaqî ji binî ve ji holê rabe. Ne mehek, ne salek, ne 10 sal, ne 100 sal, hatta ev rih divî cesedî de hebe em ê bêjin. Em ê heqiyê bêjin. Em ji gotina heqiyê xwe nadine paş û nabetil. Em ê ji wan re bêjin, gazî li wan bikin, lê de ka werin em hinek şîreta li hevdû jî bikin. Erê desthilatdarê me wezîfa xwe bicî nayînin. Dest ji zilma ku li me kirine nakişînin. Lêke ka gelo em di parêzvaniya heq û mafê xwe de di çi rê de ne, di çi halî de ne. Ka gelo em wezîfa xwe bicî tênin, an na. Em milletê Kurd ne milletekî veşartî ne. Li bazana em meşhûrin. Em nebê asl û feslin, dîroka me heye, tarîxa me heye, kevne şopiyê me hene, zimanê me dewlemend e, avin dibênin hunermendê me û rewşenbîr û rêzanê me. Ne ev tenê bi dehan wek van mezin û pêşevayê me hene. Lêke gelo haya me ji wan re heye yan na. Em dizanin em kî ne, em ji ku hatine, asl û feslê me çi ye, haya me gelo ji me heye. Em bi xwe dizanin. Dev ji wan sloganên nûjen berdin. Ka bira haya me ji me heye an na. Beriya ku em bi İslamê müşerref bibin, beriya ku wehya Xweda gihaşte me, em di çi halî de? Di nav împaratoriya Romî û Farisan de em dihatine perçiqandin. Ne navê me hebû, ne qîmetek ji me re hebû, ne kesî behsa me dikir. Elhamdülillah, piştî ku dengê Xweda hate berguhê me, piştî ku me wehdaniyeta Xweda qebûl kir, me hes ji peyxemberê xwe aleyhissalatu vesselam kir. û bi İslamê em bi şeref bûn, ahengî dengê me jî bilind bû. Piştî wê her kesî zanî bû ku Kurd jî hene. Derketine meydana tarîxê, qehremaniyê xwe, bi nivîskarê xwe, bi hunermendê xwe, bi şêx û melayê xwe nav û deng dan. Gelek cara dema ku em dipirsin ew padişahê mezin û navdar, muallimê wa, müderrisê wa, seydayê wa Kurd in. Hemd ji Xwedayê Teala re be ku vê nimetê daye me. Piştî ihtilala Fransî her qewmekî
بازدان گو ام جی امê bibine xwedî dewletek li ser neteweya xwe li ser yek zimanî yek netewî 100 sal berê bû û çû va hûn dibênin akademîsyenê me siyasetmedarê me rewşenbîrê me kûr û dirêj bi hesaba dikin ne hewce em jî pêve îlave bikin û zêde bikin em hatine asteke dîrokî ku îro em di nav de ne ka gelo dîsa em ê ji destê xwe berdin yan em ê vê firsetê bişuxlênin em ê li ser wê bisekin tiştek nemaye di derheqê vê meselê de nehatiye got em bi her tiştî dizanin lêkê ka gelo kêmayiyê me çi ne em kêmayî dixine ku derê de da ku em muwafaq jî nabin îro erdamê Erda Kurdistanê li ser di nav 4 perçeyê dewletên birayê me Müslüman de li hev behr hatiye vekirin. Kurdê li Îranê hene digel Farisan e, Kurdê Iraq û Sûrî hene digel Ereban e û em digel birayê xwe yî Tirkan e. Em bi hev re dijîn. Her yek ji me jî ev ji ve 10 sala borî serpêhatiyê wan ji hev cuda cuda ne. Hin hê jî bi şer û pevçûnê bi çekdariyê heyata xwe didomînin. Hin bi hev re pêkvejiyanek kirine. Li hê jî qîmetê gelê me gelê Kurda bawer bikin her çarperçe jî nizaniye. Erê ewan nizanin qîmetê me ew nizanin bê çi cewher di gelê Kurd de heye pêkvejiyana bi gelê Kurd re çi qa ji ware elzem û muhîm e belkî heya wan jê tune ye. Ev qalisbûna wa jî belkî sebebê wê yek ji wan ev e. Lêka em dîsa li xwe bizîvirin ji xwe bipirsin ka em di çi halî de ne. Avayê hûn dibênin me sûret û resmê wan wêneyê wan nîşanî we didin. Tev jî alimin, şeyxin, melan e rêzanê me tev ehlê xwedan e. Lê mixabin ev serê çend sala ye ku sermiyan ji gelê me re nexasim li Tirkî tune. Gelî şeyx û alimê me heta kengî hûn ê bimênin û heta kengî hûn piştevaniya gelê xwe nekin hûn nedine pêşiya milletê xwe. Îro ew kesê ku dawa sermiyantiyê li vê gelê me dikin ne bi kêrî me tên ne bi kêrî xwe tên. Di helbestekê de beriya vêga bi çend salan me bihîstibû et dixwazim bi we re par bikim. Dibe qey nebese ev hal. Ev ji hevketin, ev bi hevketin, ev halê bêmecal. Îro roj çêkirina şexsiyeteke Kurdayetî di heqiyê de ye. Roj roja wê ye. Di serî de jî hinek wezîfê me hene da ku em bicîbînin. Çi ne ew? Yek ji wana serî de em li zimanê xwe xwedî derkevin. Zimanê me bêxwedî maye. Me zimanê xwe sêvî hiştiye. Me zimanê xwe yetîm hiştiye. Ev eyb û şerma dewletê bi xwe ye lê awayekî de eyb û şerma mê jî. Di vî warî de em çi qasî bixebitin hew qasî em ê bi pêş kevin. Lewra dema ku em xwedîtiyê li xwe nekin wê çima desthilatdarî xwedîtiyê li me bikin. Lazim e em jî keda xwe di vî warî de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
كو سيداي بديع الزمان جي دبيجة لازم ام في اختلاف جناب اخوا راك ام اتحادي دست هفقرتني بهفربوني تشيك هر کس کوجما باجار واجه هف جداية عشيرة واجه هف جداية فكري واني سياسي جه هف جداية مشربو مذهبي واجه هف جداية لي او نابي سببي جهف تشوني بهف كتني ده حقيقة ده بين رضاء خدي ده لازم ام بهف ربونا كيجي شيكن لسر حقيقة ام بهف ربن نلسر باطل نلسر ظلمي لسر حقيقة ام بهف ربن و رياوي چيه قالوا برا رياوي حسكرنا استاذ زمان جدي بيجي وريسا حسكرنا قوي بكن حس جهبدو بكن پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام قينا بيجد بي حتى ونحج هبدو نكن وقنج إيمان نآنية حتى قوم إيمان جنين وناكبنا جنة ودبي أو كسيكو ونحج وادكن جوار بيشن أشكرا بكن بي أم حج وادكن نكو ددلي خدا بشارتي حسكرنا خو بدو من قالي برا وقالي خوشكا بآوايكي ام كارم بحثا ديروكا خو بكن ام بحثا تشتي تكنيكي جي بكن لي باور بكن ايكو جمرة لازمه اف بين شش گوتنه وی داویه خودش میوانه ما تبا راضی به هاتن دعوتا ما پیرا اجابت کرن و وقت خو بمرا درباس کرن فکر خو رامان خو تجربه خو بمرا پارو کرن لی از باور دکم بپرانی ام تف بوان دزانه لی ایرو ام هاتن اوی آسته کو ام خودیتی لخوا بکن دعوا خو دوزا خو باری خو نهیلن لسر پشتا این بکیر هاتی ایگو بکیر ورن دیسا امه باری خو هلگرن وی باری راکن اف باری ما بخویه ام کارن بساعتا خو رخنه بکن چما قالو ام درنگ مان چما حتى نها ما نقاش لسرفان مثلا نذكر امي خو تنكيد بكن ليش ايروبي ده لازم ام قافني سفك شي بابش شعبي ما نلنا يرتياتو كسيه الحمد لله امي مسلمان شواكو امام علي بيجد خلقيته ده ام تمام انسان را وك هبن و اسلاميته ده جي ام براي هبن برا دماكو ده قومه خوينا خوشي دبر براي خدا درجينا والحمد لله ما في اثبات شكريا نيرو دماكو جمهوريت هاتا دامزراندن برياوي مجادله لهمبر فرنسا وانجلترا ما مجادله نكر بهبره لهمبر روسا ما حرب نكر مكر لما لاز قلت امو براي مي ترك ام نبهبربون ام بهبربون ام قارن بقلق مثالا في تشتي بين بيراخو وبين براي خوي مسلمانش ليه نايوي معني كو ام دائما خوكين بهيلن وبراي ماشي بشتا خو بدنم ابتشينا برا لازمه حقي برا تسليم بك دستاتوية ده الزمان ده دناسنامه ده بقشدان هريمي ده بهر آوائی لازمه وكهبي چه ببن بيك وجيانك برومت جمرة لازمه ايرو تهلوكه يك چه بو يدبه نجات پرستی يعني ارخچيتي دناوا كردا دجي چه بو ونجي من بپرسن دي ساجي زيده صبر كرنا زيده 100 سالا
نجات پرستیا ترکا یا عربا یا فارسا هنگی تأثیر لمهاتیه کرن دیسا جی آفرم کو هی جی نجات پرستی ناوا مده بلا بنبیه اب جی اثبات تکه کو ما جی اسلام باش فهم کریه الحمدلله و از باور ناکم شخوا استثناء لهر داری هنه لین نجات پرستی انشاءالله دقل مده جی ناگره دوی دما پاشیده بحثا دستبردانا چکان جو طرف پکیگه به تینی قاش کرن ایرو ام نتنه وک هدا پاره نتنه وک وان پارتیین سیاسی دن نه وک وان سازیین سیویل گو قسمک شوا ایرو مخاطبه ما بالتواهی لازم ام بفکرن کا گلو خلاصیا ما رزگاریا ما قنجیا ما دکو درده جبونا گلی کرد کیجان باشه کیجان قنجه دماکو مسئله کرد تی نقاش کرن لازمه کرد مرکزی دبن جبونا کردا چه باش به چه قنج به لازم امردو هرم ادما ام مسئله علویه جی نقاش دکن لازم ام وانتخنا مرکزی ام به کا جبونا و چه باشه چه قنجه برا او بیشن به چه رازینه ام قال لي كرد دعوة فقط عندنا يجي تركي ناكن يجي صدي بركي نوت زيادة قال لي كرد التركي دعوة فقط عندنا ناكن دبي بيك بجيانا كبرومات بس ما لي بس زمان ما هبونا ما ناسنا ما يجي طرف دولة إيبا بلا بي قبول كرن و دماكو ما حق ما في قال كردا خسته مركز خو لازم املگوري بيجي واخبن بفكر ايرو بچكا بسلاحه بكشتنا شل سال زيدتر مجادله چيدبه كشتن هي قالوا انجام دايه ام موافق بونا بچكا وسلاحه قالوا فيداوي جمره چي بويه كس نكاري بينا ناخذ شيء ريا مشروعه ريك مشروع ده لازمه يك بمشى تدي قلتنا كما هي دبي زير دزانه جارنا زور دزانه جارنا جي دبي تفنقا مور دزانه قالوا ام قال لي كرد ايه نخاسمي تركي زيري متنا انا انساني ما هنرمندي ما مير خواسي ما سياسة مداري ما حتى اون بي بس هيا قالي ما قالوا زور تنيا زور جي هيا جمارة ما زيدية دماكو ام ياخو بكنا يك ام كارن جدا سلادارية قالك تشتيخوا بسطينن بقرن حوجة دارية تفنجي تنيا لازم ام بيا زانبن وريا خود ريا سياسته دريا مشروع ده بآوايه كي سيفيل بمشين لو رأيرو هاتيه وي قيسي كوچك وسيله بويا استنگيا چارسريا مسألة كرد وان بي زانبن خوديتي لخوابكن خوديتي لقل خوابكن وام زانبن دماكو كردجي امجي جخوا باور بزمان خوا بتاريخ خوا بديروكا خوا وگريداي بن وي فيداما جبراي مي ترك رجيهب وبرفراهي مي بفكرن او سينوريغو سايس بيقو دنابينا وان دولتي هرميده چيكرن خدي ندلي ما ونجي الرحي ما بوا بقريدايه ام وحدانيتي دخوازن ام امتا اسلامنا ام ناخوازن مسلمان جها پرچه ببن بهفره بن بيد خوازن لدماكو ام بهفربونا امتا اسلامي بخوازن امي بچحقي دعوة پرچبونا كردا بكن
سريد لازمه كرجي بهبرب وحدته دست هفگرتن براتیا کردا پیشی لازمه ام ساز بکن ها هنگی امه کاربن قیمت بدنه خوشی قیمت بدنه دورا خوشی بوان فکر و هستان ادخوازم گوتنا خو بداوی بکم دوام جی قدیا خدای تعالی جو تبا راضی به و کار و خبات ما بخير بقارينا ببركات بقارينا در حق زمان مجبير كر مسوز دابم جوزي بانك الحمو قال لي خوشي بكم دما درسين بجارته دمكتب دبستانا نافين دا وقتا بقدا از هيبي رجاج ودكم ايرو مادم اب امكان بوزارة پروردهية جزارو كاميرا هيا درزين كرمانجي وزازا كي ترجيح بكن زارو كي ما جزماني ما بيبار نهيلن مالا وافا خدش وراسي